Ingdeng ko church in Prisekalong National Mondia ni kachiki mosai padupon. HSDF Regional Political Party pen tapararong aphan panunglor sorkar pen akirap ki PG aphan WKDC arideng pinpuralo ki pajerda. Karbi Anglong Autonomous Council pen longlia pata akijoy pen kiron asai kideng. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen archuponik tha. Kidamtang surini ra phoning kanahut munit angthin kave dimasa okchum pranasong tum charchim prisekalong KarbiAnglong Autonomous Council bus khang cheksi adai kave bang prikebrai si akarbia phan nopak nokek pen danglok risim kang tang pen tengkheng si apran ke en avia phik palang bung set anpin lo bangso charchim prisek zirkindeng police station ki parlo kidamtang surini rai phoning kan phaikuni ya chikloni phai kre troxy ani adai vipin pen bang prikebrai se karbia phan dimasa okchum pranasong tum apran armut detlo apran kidamnang bang prikebrai se tum aphan aningkan wang sitame nang chikimo bom bang bom si pining anke ningkaning koi pleng tanglo nasi pining pustame ka chikimo ponja phan chisik chedang ponsi kidamtang preniphai kret rogani charchim asarpi maratum chilangsi ka chikimo jia dimalong kipang thaya sai dengpong bangso hut song thorom alam na pen rachari alam chipu pipin pen kachikimo along klamalong kachetong dun erjia phan charchim arat kachuningri padupon kardong nidi ladak rongasor iglo dak charchim pise kachikimo arongasor iglo nidi kasi ahoklo nang itum phan na media pini ladak kan pian katang thiralong ang kapachiton dun pen nang itum kasona report na ki en abang kini ni rong piklo dan curupar lo kasi ako ko nili tum da karong sorry lo aman nili tum ang hikan bang talason kachiki mo nang lepo pulutang te nili tum sarpimar kadu kade idoni mutan chibum pet sing tum dak kam ki klem kapang thirpona sai nili tum dei ponit lo kasi nili tum kadu kade rong si sarpimar tum ki klem an sing tum ke kai kita lapusi chung Hong Kong ason lo dadak kiklem pang thir dak ajuana lo ladak akidu ki hon kiklem pang thir abang ani tum la chukuda ko bang ni tum kan non antang ki pol ki der la ko sini tum ron tan bang kai ki pang thir pon bom lo po priya chiklo ni phai kre proxy army charchim prisek rong radaphan bang di masala pen karbi ang bong kacharbu ajoini bang pikebrai si adaya pap kabe tum karbi aprana mud gamnang lo pini la bangso ajoksi pini li tum la karbi akhai atambruk su palamat haponsi pini charche marong arat ke doam atum pustami piladak kachiki molong plamlong nakapang thirasai nang klembom lo lape ani ala so pang anil tum nang klembom bang bom lo kasi ili tum pining anang deng bange ningkan inkoi arta nang keli lo ningkan inkoi artas nang li lo lasi non ke bangi tarik proxy ga ili tum taka chikimu pon arni lo lasi kadok kabe hamhang asong ke doam KarbiAnglong lo penlas KarbiAnglong ara ke doang same song dhorom chiku pepin pen charchim prisek along aklamalong ki thidun bang pikerasi adaya pa kabe karbi tu makat bithi ajok ini karbi akhe tambruk supu hokpen mathapon pensi ini arnya ningkan ikoy artaan nang klem bom bang bon nang skimom bang bom lo zirkindeng pen samsing ti KarbiAnglongLIVE tapara rongami kar kalitang oriwel timung akumlin ke som rihingami kipialong street light mesen tower suding kipije anparta police outpost tapara rong amat kipi pen ke jogwan kilong je phan pin pura lolong tokjer pen pachini pon tapat pen lapangap angbong kidamtang preniphai sirkep surini rain korapho rom thama ke do pen apran kidam adim tapada rong kalitang oriwel timung ahem kahumri dam pen rong supi ke klar alon kachipi ke thek kachingri khe kachinghon kadukawe ke thek damlong apot HSDF ame phu rajen timung aning karong dolo
bonta sorkar ki chari ningkan troksi ke bra pleng det hawaralong mate jasimet Assam pen Meghalaya hoelong ki do tapar rong pen ki chenglo rong thong ke bra hini arat akireng ki do ki thak ki sung ki lang ningduk chipi ponlo Laso puthak mathasi Hill State Democratic Front mate thi hek pen HSDF atum chepengsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan ki panong pinpuralo West Karbi Anglong District Commissioner Saihem Conference Hall along Additional District Commissioner ADC Megbuk Hussein Laskar deng pinpuralo pipajerpon pinpuralo along jasamet kidam tang pharokrisar kebra phokebra si government pen ki pangda tengsi Assam Meghalaya ahoya puthak aron teng pen ki paking jep han sodak pen pinpuralo along jongdun Meghalaya pen aduya hoelong ki som pilar doan puthot thir thi pen ki som ponthuje phan jongdun tapara dungamar akimi police outpost ki bidam pen ki wangjilang chihuri homan kavidedja phan jongponlo non ahoelong hur ki choduta long le doan Karbi Thomas Council along land and revenue along si khajana chitu dam nangji Rihing a mila pen solar power adon tin la pen tovar suding ki piponja phan jongdun Karitang Oribel Timong Amian Pen ME School ki pathuak lam la pen kumlin ki somje phan pinpura long tokponsi ki thilot Karitang Oribel Timong aphan chiki modun si ahem sti sitame puthot ningkarong ningkang sampen ki du thulong je phan hirjume hangpi pen ahoka kang cyclong je phan karjap tun thipji aphan lamchak chipi si pinpura lopini West Karbi Anglong Hamren rong supi District Commissioner Sai Hemalong Policy tapara rong aphan panung lor pinpura lo pipajertam Kadukawi bang troksi HSDF amepu Rajan Timong Kongchon bang Sarsing Terang Dunmeipu Himaritaro Dihin Rimbang Khonsing Ronghang Pangrum Chunbang Bikrom Rongphar Youth Section Sangkur Chunbang Dorsing Terang Lamjai Sarpo Raju Rongpietum Chetongpen Ardi Dojot Pinpura Loki Pipen Lamthi Jaitikang Athema ilitum state boundary apathak lambang gelake tum Chief Minister si along dolo penako Meghalaya pen Assam labangso ahoy jitu niki non tapat along mate non Karbi Anglong labangso ilitum alam ki polo jasemet longli phelang ke Assam government polo longli phelang ka duk kawe an ke lake authority ke lake KACC lo lasi jasemet non adhu labangso taparalong labangso ahuni ki pholok ke lake non leke pholok la pokali laso prang men name itum chini lo je Meghalaya border labangso aisu ke pini pena ba alam gali lake lasi isi natural boundary aprang pen jitu ni ki 1951 aning kan hoten dame ki thik tanglo halabangso along isi ki third hip pen kopi posinon anta ilitum Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum pibosi lapu Assam a Chief Minister la pen pu Meghalaya Chief Minister la pen da Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum la pen hamphanga song do an la pen political party do an men isi chingwai pe me pen isi ki third hip a boundary claim thektheda halabang se non itum kar jukang tung laso pena joksi non tapat along ke ilitum ining duk meme inut akarbi apran ke dam polote ke chike biatum ke bang aphai ke ongatum ke halatum ke lak ating non ilitum thekdam long lo Karitang Oribel Timung alangli hei longri anok be polo alangli phak udam lo polote kopi lo polote longli phelang alangli ke cerai komji phanse alangli apran ke dam nang lo Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Ile tum methang long lia long si chidolo puvoi phit sitame long lia pata ka ve tum pinang ando bangso penapot Karbi Thomas Council pen chipatir pipon si ile tum methang long lia pata do vek nang chi pupen ake joy pen si rar phan long lia pata ron ponlo Purthimia kemang 2.0 pot hepi pensi ke damtang prenify crate trokani longlia pata keron padupon
Bangso Mailong Aluhiaman Pen Karbi Recho Longsing Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang, MP Amor Singh Tiso, MLA Dor Singh Ronghang, Rup Singh Terong Pendanglok, EM MAC Board Chairman Pendanglok Penangan Kethegiding Atum Chetongdun. Bangso Purtimia Kemang 2.0 Pen Long Leapata Rarapan Akejoy Pen Ron Ponsi, Halapu Sakhi Express, SOPD Scheme Pen Skuti Sitami, Akejoy Pen Ron Pontulo. Ahok, ilitum amithang, long le do povoi pits tame, long le pata kaviatum do piklang. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Pen Chipatir Piponsi Purtimia Kemang 2.0 Pen Lak Trok, Social Long Le Pata, Rarapan Akejoy Pen Ron Pon Popusi, Me Pialong, CM Dr. Tiliram Ronghang Pen Rarapan Than Pachinipon. APHLC song tum penile tumapan jonghi ke chok chenang jong dun sitame rat penile tumapan ke claim ke dam nang chini pamia potsi rat cheto dun bom pen rara hirjume nang pidun bomsi nile tum prek jam asayamo rara phan eson peneson claim dam pi pon bom lupusi rara me pialong tame CM Ronghang sang ho pen ningje pon ke hok pon purthimia ke mang ame thang hai ame phang ke do wek along le ame phang pota long wek nang ji pula so ke deng pon Karbi Anglong Autonomous Council pen Purthimia ke man isi ra 01.0 lag isi pide pen api pini Purthimia ke man 2.0 laso 2.0 long korat trok konsensian bongten pinidak bithung renggama konsensi men miji ka pathua kamalong konsil pen akejoy pen long le pota ke rompong laso mai long naga chetong do ilitum kaching hom na first 6 ST Parliamentary Consensus MP Omor Singh Tisa ke hai ke cheng silo 6 ke apang ke 3 adim non ke 6 mati double lasika do alang ibadi charted nahi ke alang nilam cha juga dalam tangan pi election apang alang li je along tina mai long naning je ni election haidera pina to ke sonai vote Dongkamukam and Vicky Bay, KarbiAnglongLIVE. Nijang KarbiAnglong Keroni, Tharve Hidi Patuak Lamlong Ingdeng Ketom, Pura Chingrumame Padopon. Labangso me Kachari Pon Lake, Pura Chingrumame Pu, Sing Pura Hinpen, Lapen, Mealam Te Kijai Pon Lake, Pura Chingrumame, a Kongchunbang, Chunra Sing Pura Pen. Bangso me along Pura Atum, a Purkimo Kijai Pon Lake, Ram Sing Pura Lapen, Ame along aluhi sarpo manalong Karbi Recho Longsing Ronghang Chetongdun. Lapen ki ongdung ki thekiding atum Chetongdun. Heloving pen ka Chetongdun lake hamren vothat langso dongkamukam zirkindeng Kheroni Hauraghat Bukulia Hawaipur pen apura tum amithang akhe akur ka chinghon pen Chetongdun ti. La sipining la so pura chingrumame kan ke thom basta ke chok amhang ke thai katalon karchu ponje phani le tum ahi kasik sak hinamu kat pura saksu to che setame pinini le tum ining sampik la pen ningarong pik la pen aku ningarong pik hangge ate ili tum Karbi Anglong Autonomous Council la silen ate hai Tiliram Ronghang alang linging pen nili tum apang pura chingrum ame aphan mate Karbi akhe aphan ka chinghon ajani nili tum pura aphan stame nangkang hon etik ka ni aphan ke rap tu no ni alang lindu ba alang aphan surya kardong same nili la nili hin pen pa nili tum pura chingrum ma ahin pen pa jero si apatu ni puru aro sekarang tum sabe ada aphan tum Kutiaman dengan ham. Sekarang kami ramai kini ham lo. Ramai kami ham tu sekol kami. Ramai lagi. Nampak ini semar kandang lo. Ini ham. Ramai tu ada yang sini. Pura tu kutia. Pura kutia deng. Ada sini macam. Ramai kami mana tu. Ramai kami ham tu pun
abang ke kami urut kan suruh sekarang yang kami itu urunan dan saya kami benda kurpodu itu kong kami tidak ram sa benda dulu matang jang dulu mati mu benda dulu mati rang benda dulu beda dulu Pini aningkan Nalitung mati ilitung pura cingrum mamai bang cingrum nak kau kathema muhet baik tu kaya berbeza meja pun nak kong cek nak baik lepen lasom si ilitung pura cingrum mamai lasi tumpu apura cingrum kusita piniang mati cingri ilitung kunana pura itu ma hai panali lasi pini bangke nang litung pura tulis cingrum Kitong lo las cingrum cingri bangke isi pura pan isi abe sadgang kadok bitu ilitung komhek kusita kandiri cu pancip gas hang si ilitung ada lason kipi konat koman kene zidu pura ke plan ma lan cini cot kata cinang pakenang sotlo sita labang so maya long idung kacing wa ipona idung kacing wa ipona kenang so maya long hasin pura ke abna asap so ningi pono thongkep ang bong pen pura ta ko anma ilitung aman penko anma kitu puni pura potuman non pura cingru mamai pensi Kironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Kidamtang Prenipai Cricket Thomani during mini stadium along BJP mass joining a jai make deng ponalong bang suri thom suri pli ki ongtung arat kachetong lapen bang suri si sose abat mass joining ke deng pon during arat pen kachet heklong pen during BJP rat cyclem bang photum ningarong chepaklang si duar bogri arat mate sarpi sarphua phan kachuro pajerpon Lasolong Nipai Cricket Home Arni Raramai Piju that pen BJP along Ongdung BJP ke Kroyarat Kachetong along pen Bangpu Bangpi ki pathik pona teng pen abad ke do kojo ki chu ki jun mate packet lunch ki pi along hur chodut alam the duar bokri dering PS BJP committee la pen board president Rajining ti pen tame mithang munit mitha party pen chima thara chidia seroi nang pusi duar bokri arar phan dia chohang mate lamklar chipi pensi lam the chepaklang pon Ladak duar baguri ke parlu during polling session long BJP mass joining amai kibipon along ongdung duar baguri rap nang citong dun lapenan par setame KarbiAnglong Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang lapenan par setame 109 Hauraghat LA MLA sir Dr. Ronghang sir lapenan par setame duar baguri MSc anpar setame KarbiAnglong Autonomous Council Education EM sir Richard Tobi lapen anpar setame kaprek asai ke do tum KarbiAnglong Autonomous Council team atum kibang pot neli tum diring arat pen akero pilo lapen duar baguri arat setame ongdung pen ladak mei nang cetong dono pot setame neli tum botahin pen akero pilo lapen anpar setame diring kang along setame neli tum kido atumi ame along parti cipu pepin pen sai ke klem pen dang lok me long an sitami nang cipat duk dun nang citong dono pos sitami diring arat pan sita ke rupi pajero la songbong nele tum ki labang som me long nele tum atumi laan arat mate laan armu citong hi pun nele tum cipu the nele tum ke matha bangke faruk re pen surisi lan bak sidui pusi nele tum cilaka la soteng pen nele tum kado estimate ta bonai lo sitami api bangke ongdung penang cetong dun mate suripho abat duji rat cetong kaso logot sitame nelitum kijutsi jitu kipi ke pajir mate kicu kejun long paket lans mate lang paket lang lapen lang bong kipi ke pajir long nelitum asapo kicok cedokok lo athe nelitum ke krem ke dam ke thek thepot athe nelitum diring long ke lasona me pipi bipin la non si kiceng dun lang setami mo phi nelitum non kicok ci apa bang an bang mo phi bang nelitum setami thek pot pup News report KarbiAnglongLIVE Pinia birta kalaponsi kang ton poniklo kartong